ассалому алайкум бинандаҳои азиз, барномаи ахборро манзури шумо менамоем. 14 март президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дабири кулли созмони ҳамкории Шанхай Нурлан Ермекбаевро ба ҳузур пазируфтанд. Дар мулоқот ҳамкории бисёрҷонибаи давлатҳои аъзои созмони ҳамкории Шанхай баррасӣ шуд. Президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз фаъолияти пурсамари созмон давоми 24 сол ва ҳамкории кишварҳои аъзо изҳори қаноатмандӣ намуданд. таъкид гардид ки Тоҷикистон аз раванди навсозии ҳамаҷонибаи созмони ҳамкории Шанхай ки бо қарори сарони давлатҳои аъзо оғоз ёфтааст, фаъолона дастгирӣ менамояд. ба рушди ҳамкории кишварҳои аъзо дар соҳаҳои тиҷорат, иқтисод, молия ва бонкӣ таваҷҷӯҳи зиёд зоҳир гардид. масъалаҳои таъмини амну субот, мубориза бо терроризму экстремизм, сепаратизм, ҷинояткории созмонёфтаи фаромилӣ ва афзоиши таҳдиду хатарҳо ба минтақа аз мавзӯъҳои муҳими суҳбат буд. ҳамчунин оид ба татбиқи стратегияи рушди иқтисодии созмони ҳамкории Шанхай то соли 2030 ва аҳамияту афзалияти ташкили маркази зидди маводи мухаддири созмони ҳамкории Шанхай дар шаҳри Душанбе табодули афкор сурат гирифт. пас аз мулоқот бо президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дабири кулли созмони ҳамкории Шанхай Нурлан Ермекбаев андешаҳояшро ба хабарнигарон чунин баён дошт. Сегодня был принят главой Республики Таджикистан, уважаемым президентом Таджикистана господином Эмомалӣ Рахмоном. И в ходе нашей встречи я в первую очередь поздравил президента Таджикистана с очень важным событием не только для таджикско-кыргызских отношений, но и для всего региона Центральной Азии с подписанием договора о государственной границе между Республикой Таджикистан и Кыргызской Республикой. И незамедлительно после этого важного события Шанхайская организация сотрудничества приняла и выпустила заявление, в котором отметила особую значимость этого события и расценила это как ценный вклад в обеспечение мира и безопасности в регионе и на пространстве ШОС. Кроме этого, также я поздравил с успешным проведением 2 марта выборов в парламент Республики Таджикистан и поблагодарил за постоянное внимание к сотрудничеству в рамках Шанхайской организации. Республика Таджикистан очень активно работает в рамках ШОС, и только за последние несколько лет глава Таджикистана в ходе заседаний Совета глав государств, а также, видимо, по поручению президента Таджикистана на уровне министров иностранных дел, на уровне других отраслевых министров, Таджикистан выдвинул очень много интересных, важных инициатив и предложений. Эти инициативы, предложения, большая часть их сейчас реализуется государственными членами ШОС, а другая часть активно изучается. Но я хотел бы отметить такие наиболее, может быть, актуальные инициативы, как создание специализированного антинаркотического центра в Душанбе, который бы занимался предотвращением и противодействием незаконному обороту наркотиков в комплексе совместно со всеми государственными членами ШОС. Сейчас это очень актуальная проблема, и такой антинаркотический центр планируется создать в рамках общего механизма противодействия вызовам и угрозам не только на пространстве ШОС, но и в целом в глобальном масштабе. Кроме этого, Республика Таджикистан выступила с инициативой, и в 2023 году была принята стратегия экономического развития ШОС. Это документ, который обобщает концептуальное видение государственными членами ШОС направлений и планируемых результатов экономического сотрудничества, которое охватывает и торговлю, и инвестиции, и транспорт, и промышленную кооперацию. Кроме этого, Таджикистан инициировал создание специальных механизмов, таких как встречи антимонопольных ведомств, в ходе которых они обмениваются мнениями и опытом. Это встречи министров промышленности. Вот такая встреча очередная планируется в апреле текущего года. Это механизм встречи аудиторских органов. И
особо хочется отметить инициативы уважаемого президента Таджикистана в области сохранения ледников и водных ресурсов. Только за 20 лет было принято около 10 резолюций Генеральной Ассамблеи ООН по этим вопросам. 2025 год по инициативе Таджикистана объявлен Международным годом защиты ледников. 21 марта объявлен Генеральной Ассамблеей ООН как Международный день защиты ледников. Но кроме таких знаменательных дат и периодов проводится очень большой комплекс мероприятий. И вот эта тема защиты ледников, водных ресурсов, она как раз соответствует и теме текущего года в рамках ШОС, который эту тему предложила Китайская Народная Республика, которая сейчас является государством-председателем ШОС. Это тема устойчивого развития. И одним из важнейших факторов устойчивого развития как раз является обеспечение водой, защита ледников и сохранение экологии. Хочется в этой связи отметить, что на прошедшем заседании Совета глав государств ШОС в Астане в 2024 году главы государств приняли заявление о обеспечении питьевой воды и санитарии. Это также направлено на обеспечение устойчивого развития на пространстве ШОС. В целом, в ходе беседы с уважаемым господином президентом было особо отмечено, что документами ШОС и договоренностями наших государств-членов предусмотрено, что Центральная Азия является ядром Шанхайской организации сотрудничества, и была подчеркнута важность и актуальность совместного содействия укреплению не только безопасности, но и промышленности, экономики, транспортной взаимосвязанности в Центральной Азии и с расширением ее на весь ареал Шанхайской организации сотрудничества. چهاردهم مارس پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان کمیسر اتحاد اروپا اوید به شریکی بین المللی یوزف سیکل را به حضور پذیرفتند. در ملاقات وضع و دورنمای رابطه‌های تاجیکستان و اتحاد اروپا اینچنین مسائل مبرم منطقوی بررسی گردید. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان اظهار داشتند که تاجیکستان بهر رشد و توسعه منبعدی همکاری گوناگون جنبه با اتحاد اروپا و کشورهای اعضای آن تلاش‌های ضروری به خرج می‌دهد. مسائل گسترش رابطه‌ها در ساحه‌های اقتصاد و تجارت، سرمایه‌گذاری، صنعت، کشاورزی، انرژتیکا از جمله جلب مبلغ برای تطبیق لایحه‌های هیدروانرژتیکی محاکمه گردید. دستگیری و تقویت دادن ساحه‌های اجتماعی از جمله تندرستی ضرور شمرده شد. تاکید شد که تاجیکستان جانبدار توسعه تکنولوژی‌های سبز میباشد و در دایره استراتژی رشد اقتصادی سبز تا سال 2037 عزم دارد که استحصال نیروی برق را پورا از حساب منبع‌های تجدید شونده به راه ماند. در این زمینه افزایش تولید انرژی سبز یکی از راه‌های اساسی تبدیل دادن تاجیکستان به کشور سبز معنی داد شد. تشبس‌های جهانی تاجیکستان اوید به حل مشکلات گلوبالی، همکاری در مبارزه با خوف و تهدیدهای امنیتی و محیط زیستی، مقاومت با پیامدهای تغییریابی اقلیم و دیگر مسائل مورد توجه نیز از موضوعهای صحبت بود. پس از ملاقات با پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان، کمیسر اتحاد اروپا اوید به شریکی بین المللی یوزف سیکل اندیشه‌هایش را به روزنامه‌نگاران چنین بیان نمود. خانم و جنابان، برای من خیلی باعث شرف است در جمهوری تاجیکستان قرار داشتن. در این وظیفه نوام من بار نخست است که به کشور آمدم و ما مذاکرات خیلی خوب رو برپا نمودیم با جناب عالی پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان و بابت همکاری ما در جوده استراتژی دروازه‌های گلوبالی که اتحاد اروپا این رو تصمیم گرفته است برای پیش برد، ما مذاکرات خیلی خوب برپا نمودیم و امکانیت پیدا کردم که با سازشنامه‌ای که دیروز بین جمهوری تاجیکستان و جمهوری قرقیزستان اوید به سرحد بسته شد، یعنی تبریکاتم را به جناب عالی رسانم. به شک این سازشنامه به تاریخ
ҳар ду кишвар яъне тоҷикистон ва қирғизистон хоҳад даромад ва инчунин ман бояд қайд кунам ки хурсандона ман имрӯз имконият дорам инчунин бо аъзоёни дигари ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон вохӯрӣ барпо намоям ва бобати ҷанбаҳои дигари ҳамкории мо дар чорчӯбаи лоиҳаҳои айни ҳол татбиқшаванда ва дар оянда татбиқ мешудагӣ муколама хоҳем дошт. бевосита ҷумҳурии тоҷикистон аз захираҳои хеле ғанӣ нерӯи инсонӣ ҷавонони хеле соҳибмалака имконияти хуб дорад ва аз лаҳзаи соҳибихтиёр шудани ҷумҳурии тоҷикистон мо дар чаҳорчӯби лоиҳаҳо ва барномаҳои гуногун бо ҷумҳурии тоҷикистон ҳамкории хуб барпо намудем. барои дастгирӣ намудан бобати рушди устувор бо ҷумҳурии тоҷикистон мо дар самтҳои мухталиф ва монанди энергияи тоза, инфраструктураи рақамӣ ва дигар самтҳои муҳим ҳамкорӣ мекунем. ташаббуси иттиҳодияи аврупо оид ба дарвозаҳои глобалӣ ин як имконоти хубро фароҳам меорад. ин бевосита стратегия мебошад ки яъне сифати баланди сармоягузориро пешбинӣ мекунад, лекин инчунин бо тамаркуз бобати дастгирӣ пешниҳод намудан ба ҷавонон рушди маориф, тандурустӣ ва яъне сохторҳои иҷтимоӣ. дар тоҷикистон айни замон дар самтҳои энергетика, об ва иқлим ва инфраструктур хеле лоиҳаҳои муштаракро татбиқ намуда истодаем. барои пайвастани тоҷикистон ба ҳамсоя кишварҳо ва расидан ба яъне бозорҳои байналмилалӣ мо бевосита дар ин ҷода бо ҷумҳурии тоҷикистон ҳамкорӣ барпо намуда истодаем. яке аз лоиҳаҳои бузурге ки дар ин ҷода амалӣ шуда истоданд ин сохтмони нерӯи барқи обии роғун мебошад ки ман пагоҳ имкони сафар ба он мавзеъ дорам. ман бо камоли майл ба ҷаноби олӣ президенти кишвар иттилоъ додам ки дар ҳамроҳии ман намояндагии гурӯҳи моро инчунин директори иҷроияи бонки сармоягузории аврупо дорад ки иттиҳоди бонки сармоягузории аврупо айни ҳол бо дастгирии иттиҳоди аврупо дар ҷараёни мутолиаи иштироки онҳо дар сохтмони нерӯгоҳи роғун мебошанд. дар бобати амнияти энергетикӣ ва содироти энергия нерӯгоҳи барқи обии роғун саҳми босазо хоҳад гузошт, яъне дар ин ҷода ба тағйироти куллӣ мо рӯбарӯ мешавем. барои ҷалби сармоягузорӣ ва рушди тиҷорат мо инчунин хушнуд аз он ҳастем ки ҷумҳурии тоҷикистон имкон дорад ба долони транскаспиявӣ оид ба тиҷорат пайвандад. бо хушнудӣ мехостам ба иттилои шумо расонам ки дар вақти сафари ман ба ҷумҳурии тоҷикистон мо созишномаро бастем бобати пешниҳоди маблағҳои грантӣ дар ҳаҷми 40 миллион евро. мо ду созишномаро дар ин ҷода инчунин мебандем. якум бобати пас фародаи талафоти нерӯи барқ ва дуюм лоиҳа созишнома ин пешбурди гузариши сабз дар бахши истеҳсоли пахта. инчунин дар самти маориф мо лоиҳаҳои давомнокро дорем бевосита бобати мусоидат намудан дар таҳсилоти техникӣ, касби техникӣ, то ки барои ҷавонон имконоти таҳсил хубтар фароҳам оварда шавад. дар умум агар гӯем анамин ташаббуси иттиҳоди аврупо оид ба дарвозаҳои глобалӣ ин як стратегияи ҳозиразамони шарикӣ дар асоси эҳтироми манфиатҳои тарафайн бо байни иттиҳоди аврупо ва ҷумҳурии тоҷикистон барпо мешавад ва мо ҳамроҳ кор мекунем барои фароҳам овардани хуб барои наслҳои оянда, барои худамон ва барои фарзандонамон. ташаккури зиёд барои диққататон. имрӯз иҷлосияи якуми маҷлиси вакилони халқи шаҳри душанбе давати ҳафтум оғоз гардид. имрӯз раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон раиси шаҳри душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ аз намоишгоҳи масъулаи сохтмонӣ дар шаҳри душанбе шинос шуданд. имрӯз дар толори мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри душанбе иҷлосияи якуми маҷлиси вакилони халқи шаҳри душанбе давати ҳафтум доир гардид. дар кори иҷлосия раиси шаҳри душанбе раиси комиссияи шаҳрии интихобот оид ба интихоботи маҷлиси вакилони халқи шаҳри душанбе раиси комиссияи ҳавзавии интихобот оид ба интихоботи аъзои маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон муовини якум муовинон роҳбари дастгоҳи раиси шаҳр сардорони воҳидҳои сохтории дастгоҳ раисони ноҳияҳои шаҳр сардорони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ сохторҳои маҳаллии мақомоти марказии ҳокимияти иҷроия ва намояндагони васоити ахбори омма иштирок доштанд.
дар оғоз вакилон котиботи иҷлосияро интихоб намуда, масъалаҳои рӯзнома ва тартиби кори онро тасдиқ намуданд. Нахуст раиси комиссияи шаҳрии интихобот оид ба интихоботи маҷлиси вакилони халқи шаҳри Душанбе, Қурбонзода Аламхон иттилоъ доданд ки бо мақсади дар сатҳи баланди сиёсию ташкилӣ баргузор намудани интихоботи маҷлиси вакилони халқи шаҳри Душанбе дар пойтахт 70 комиссияи ҳавзавӣ ва 254 комиссияи участкавии интихобот таъсис дода шуд. аз теъдоди умумии интихобкунандагон 530648 нафар дар интихобот 480472 нафар иштирок карданд ки 89.5% ташкил дод. аз ҷониби ҳизбҳои сиёсӣ ва тариқи худпешбарӣ дар 70 ҳавзаи шаҳрӣ 214 нафар номзад ба маҷлиси вакилони халқи шаҳри Душанбе пешбарӣ ва номнавис гардиданд. дар натиҷаи овоздиҳӣ рӯзи 2 марти соли 2025 70 нафар номзадҳое ки аз нисф зиёди овозҳои интихобкунандагонро ба даст оварданд ба дарёфти ваколати вакилӣ сазовор гардиданд. ҳамин тавр ба ҳайати вакилон 9 нафар вакил аз соҳаи сохтмон, 11 нафар аз соҳаи илму маориф, 26 нафар аз соҳаи иқтисоду молия, 10 нафар ҳуқуқшиносӣ, 7 нафар аз соҳаи тандурустӣ ва 7 вакил аз дигар соҳаҳо интихоб гардиданд. аз ин шумора 31 нафарро занон ташкил медиҳанд ки ин ба 44.2% вакилони маҷлиси вакилони халқи шаҳри Душанбе даъвати ҳафтум баробар аст. аз лиҳози ҳайати ҳизбӣ бошад ба маҷлиси вакилони халқи шаҳри Душанбе 60 нафар аъзои ҳизби халқи демократии Тоҷикистон, 1 нафар аз ҳизби коммунистии Тоҷикистон, 1 нафар аз ҳизби социалистии Тоҷикистон, 2 нафар аз ҳизби ислоҳоти иқтисодии Тоҷикистон, 1 нафар аз ҳизби аграрии Тоҷикистон, 1 нафар аз ҳизби демократи Тоҷикистон, 3 нафар ғайриҳизбӣ ва 1 нафар ба тариқи худпешбарӣ шомил мебошанд. пас аз гузориши раиси комиссияи шаҳрии интихобот, маҷлиси вакилони халқи шаҳри Душанбе даъвати ҳафтум ваколати вакилони навинтихобшударо тасдиқ намуд. вакилони тоза интихоб тибқи қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи вазъи ҳуқуқии вакилони маҷлиси вакилони халқи вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоят, шаҳри Душанбе, шаҳр ва ноҳия дар иҷлосияи якуми маҷлиси вакилони халқи шаҳри Душанбе савганд ёд карданд. дар иҷлосия аввалин шуда раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ савганд ёд карда, дигар вакилон аз рӯи шумораи тартиби ҳавзаҳо ин маросимро ба ҷо оварданд. сипас вакилони халқ дастури маҷлиси вакилони халқи шаҳри Душанбе ва низомномаи комиссияҳои доимӣ ва муваққатии маҷлиси вакилони халқи шаҳри Душанберо тасдиқ намуданд. дар иҷлосия 12 комиссияи доимии маҷлиси вакилони халқи шаҳри Душанбе аз ҷумла оид ба таъмини ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд, мубориза бар зидди коррупсия, рушди иқтисодиву иҷтимоӣ, соҳибкорӣ, шуғли аҳолӣ ва муҳоҷирати меҳнатӣ, буҷет ва иdoravu ихтиёрдории моликияти коммуналӣ, нақлиёт, коммуникатсия ва беҳдошти роҳҳо, меъморӣ, шаҳрсозӣ, сохтмон ва ободонӣ, ҳифзи муҳити зист, санитарӣ ва байторӣ, фарҳанг, маориф, илм ва инноватсия, саноат ва энергетика, сиёсати ҷавонон, рушди варзиш ва сайёҳӣ, масъалаҳои гендерӣ, тандурустӣ, ҳифзи модар ва кӯдак, ҳамкорӣ бо мақомоти худфаъолияти ҷамъиятӣ, ҳизбҳои сиёсӣ, воситаҳои ахбори омма, ташкилотҳои ғайриҳукуматӣ ва иттиҳодияҳои ҷамъиятиву динӣ, инчунин назорати риояи дастури маҷлиси вакилони халқ таъсис ёфта раис ва аъзои онҳо интихоб гардиданд. ҳамчунин комиссияҳои муваққатии маҷлиси вакилони халқи шаҳри Душанбе оид ба номгузорӣ ва номивазкунии маҳаллаву кӯчаҳо, майдону хиёбонҳо, боғу пулҳо ва дигар қисмҳои таркибии маҳаллаҳои аҳолинишини шаҳри Душанбе ва доир ба татбиқи қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи забони давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон таъсис дода шуданд. дар иҷлосия масъалаи пешбарии номзад ба узвияти маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҳавзаи интихоботии шаҳри Душанбе мавриди баррасӣ қарор гирифт. вакилони маҷлиси вакилони халқи шаҳри Душанбе номзадии Рустами Эмомалӣ, раиси шаҳри Душанберо ба аъзогии маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҳавзаи интихоботии шаҳри Душанбе пешбарӣ карданд. пас аз овоздиҳии пинҳонӣ, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ бо дарёфти аксар овозҳо аз ҳавзаи интихоботии шаҳри Душанбе якдилона ба аъзогии маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон интихоб гардид. иҷлосияи якуми маҷлиси вакилони халқи шаҳри Душанбе даъвати ҳафтум як қатор қарорҳои қабулнамудаи раиси шаҳри Душанберо баррасӣ ва тасдиқ кард. аз рӯи ҳамаи масъалаҳои муҳокимашаванда қарорҳои дахлдор қабул гардиданд.
رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی وکیلان تازه انتخاب مجلس وکیلان خلق شهر دوشنبه دعوت هفتم را به مناسبت آغاز فعالیتشان تبریک نموده در مسئولیت وکیلی به آنها دست و دل پاک و خدمت شایسته به خلق را تمنا نمودند. در جنبه کار اجلاسیه رئیس شهر دوشنبه کلی حاضرین را با عید بین المللی نوروز تبریک نموده با آنها سربلندی، خانه آبادی، سعادتمندی، بردباری و به تاجیکستان عزیز پیشروی و شکوفایی را آرزو نمودند. با همین اجلاسیه یکم مجلس وکیلان خلق شهر دوشنبه دعوت هفتم کار خود را انجام داد. دیپلمات‌های صلح آفرین تجربه جمهوری تاجیکستان بهر تحکیم روابط متقابله با کشورهای منطقه و جهان نمونه واضح سیاست ثمرناک بهاگذاری می‌گردد. اینک پرینسیپ درهای باز که اساس سیاست خارجی جمهوری تاجیکستان دانسته می‌شود از هدفهای به همتا خاصه دوراندیشی پیشوای تاجیکان جهان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان بهر گسترش و رونق همکاری‌ها دانسته می‌شود. شرح همکارمان فخرالدین محمد یوسف. فضای حسن تفاهم، همراهی و موقع‌گیری سازنده، اندیشیدن تدبیرهای مؤثر خاصت تشبس و اقدام‌های شایسته که بهر سعادت انسانیت پیش گرفته شده است، معرفی‌گر جمهوری تاجیکستان در عرصه جهان چون کشور صلح‌آفر میباشد. امامعلی رحمان بنیادگذار سیاست خارجی تاجیکستان در مرحله کنونی در عالم، جمهوری تاجیکستان با پیشاهنگی و اقدام‌های نجیب از جانب پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان نه تنها چون کشور تشبسکار در حل مسائل گلوبالی بلکه تاثیرگذار در تنظیم روندهای سیاسی منطقه نیز شناخته شد. گشوده شوی سرحدها نه تنها یک عمل رمزی و اعلامیه سیاسی بلکه یک قدم بنیاد و عملی در روی تحکیم همکاری‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و گومانیتاری بین تاجیکستان و قرقیزستان می‌باشد. این اقدام مهم به افزایش نظررس گردش مال، حرکت آزاد شهروندان، رشد با صورت سیاحی، ایوی رابطه‌های عنعنوی خویشتباری و دوستی بین مردمان دو کشور مساعدت پیوسته خواهد کرد. برقرارسازی همکاری‌های استراتژیکی بین تاجیکستان و قرقیزستان نه تنها برای هر دو کشور بلکه برای تمام منطقه آسیای مرکزی اهمیت بزرگ تاریخی، سیاسی و اقتصادی دارد. این همکاری‌ها می‌توانند با حیث نمونه عبرت و مدل موفق برای حل مسالمت‌آمیز نزاع‌ها و تحکیم صلح و ثبات در منطقه خدمت نماید. وقتی که سازشنامه همکاری سرحدهای بین دو کشور به امضا رسید از طرف جامعه جهانی هم آن خوش قبول کرده شد، خوش پذیرفته شد از جانب کارشناسان سیاسی، از جانب متخصصان و از جانب حتی سروران کشورها آن خیلی بهای بلند داده شد و بینید که یعنی این سازشنامه به توافق رسیده الکی توانست که باری دیگر از صلح سخن به میان آید و توانست که باری دیگر به جامعه جهانی از فرهنگ صلح آفری و از فرهنگ صلح پروری پیشوای معظم ملتمان جهان باری دیگر آگاه شود. سیاست موفق در شرایط تشویش‌آور جهانی معاصر عمومیت هدف و وظیفه‌هایی که در نزد دولت‌ها پیش آمده است ضرورت رشد و تحکیم مناسبت‌های بین همدیگری را بر پایه دوستی، اعتماد و همکاری سودمند از جمله در عرصه سیاست، تجارت و اقتصاد، سرمایه‌گذاری و اجتماعیات باید تطبیق سازد. در این روند سیاست پیشگرفته جمهوری تاجیکستان که با پرینسیپ درهای باز تطبیق می‌شود از روی دیپلماتیای خاص الکی عنوان‌های فخری را درست که توسط آن در چهره پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان جمهوری تاجیکستان و مردم شرفمند تاجیک در عرصه بین المللی چون ملت صلح آفر و تحمل پذیر شناخته می شود. امروز آن تجربه صلح آفری که جمهوری تاجیکستان دارد با تشبس پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان از جانب تشکیلات‌ها و سازمان‌های بین المللی خیلی بلند ارزیابی کرده می شود که این برای مستحکم نموده موقع جمهوری تاجیکستان در عرصه بین المللی خیلی مساعدت می نماید. جامعه جهانی با اقدام پیشگرفته جمهوری تاجیکستان امروز با امید به بهر تحکیم بخشیدن صلح و ثبات و سعادت بشریت می نگرند. تاجیکستان و قرقیزستان اینک دورنمای همکاری ها با صحیفه های رنگین تاریخی و هدف های عالی بازگو می گردد.
бояд гуфт ки дар заминаи умумияти ҳадафҳо ва мавқеи устувор дар ҳалли масъалаҳои минтақавию байналмилалӣ тоҷикистон бо роҳбарии оқилонаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ки таҳкимбахши сиёсати муваффақ аст ба натиҷаҳои назаррас ноил мегардад, хосат дар густариши муносибатҳои дӯстона бо ҳамсоя кишварҳо. Ин аст ки рӯйдоди фараҳбахши санаҳои 12 ва 13 марти соли 2025 байни ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷумҳурии Қирғизистон намунаи олии ҳамсоягии накӯ ва шарикӣ бо эътимод унвон мегардад. حالا که وضعیت جهان خیلی حساس است و به رسیدن به صلح خیلی کاری مشکلی در بین بعضی دولت‌ها باقی مانده است، خیلی آرامانه و با اعتماد و با همدیگر فهمی حل کردن چنین مسئله این یک دستاورد بزرگ در ساحه دیپلماتی تاجیک نیز شماریده می شود و جامعه جهانی هم الکی به این به یک مناسبت نیک با یک جانبداری نیک الکی اظهار نظر کردند، چنانچه از جانب دبیر کلی سازمان ملل متحد انتونی گوتریش خیلی خوش استقبال کرده و اظهار داشت که من بعد اکنون رابطه های تاجیکستان و قرقیزستان به سطح بلند رفته میرسند و آنها در سطح بلند اکنون همکاری هایشان را به راه میانند. همچنین از جانب سازمان همکاری شانگهای ما این هم‌آوازی را درک میکنیم. همچنین از جانب سازمان عهدنامه امنیتی دست جمعی ما این همصدایی را الکی اظهار میکنیم. حتی کشور روسیه هم از این خوش استقبال کرده است، از این به توافق رسیدن چنین یک سازشنامه مهم را خیلی مهم در امروز وضعیت ارزیابی کرده است. همچنین چنانی که از وسایل اخباری هم خارجی و هم وطنی برمی آید، هماهنگی و هم‌آوازیشان را وابسته به این سازشنامه خیلی مهم ارزیابی کردند. امروز سیاست خارجی تاجیکستان در عمل راهی ثمرانک و واقع‌بینانه بوده با پذیرایی معیارهای بین‌المللی، احترام منفعت‌های شریکان، رعایت و احترام منفعت‌های ملی در تمام فعالیت دیپلماتیا در مد اول است. اساس سیاست خارجی جمهوری تاجیکستان نکسرشتی، تأمین نیکوحوالی، آینده با سعادت بشریت و هدف‌های منفعت بخش را در بر می‌گیرد که در عموم ملت را معرفی می‌نماید. راه‌اندازی تماس و روابط دوستانه با کشورهای گوناگون، سازمان‌های بین‌المللی و نهادهای مولوی جهانی و معرفی کشور و ملت در عرصه بین‌المللی نقش سازنده و بی‌نظیر دارد. این است که ده‌ها کشور خارجی و سازمان‌های بین‌المللی تجربه جمهوری تاجیکستان را در گسترش مناسبت‌ها با جمهوری قرقیزستان نمونه واضح دیپلماتیای صلح‌آفرینی و تحمل‌پذیری بهر تحکیم و رشد همکاری‌های دو و بسیار جانبه ارزیابی می‌نمایند. فخرالدین محمد یوسف، خورشید عزیز، اخبار. رابطه‌های دوستی و همکاری جمهوری تاجیکستان و جمهوری قرقیزستان توسعه می‌یابند. شروع از امروز خط سیر نوی هوایی بین جمهوری تاجیکستان و جمهوری قرقیزستان از نو برقرار گردید. گزارش خبرنگاران در این خصوص. در فرودگاه بین‌المللی دوشنبه رسم افتتاح خط سیر نوی مستقیم منتظم از شهر دوشنبه به پایتخت شهر بیشکک برگزار گردید. در همایش نمایندگان شرکت سامان ایر، کمیته رشد سیاحی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و دیگر وزارت و اداره‌ها اشتراک نمودند. مورد به ذکر است که این اقدام با شرافت گفت و شنید موفقانه سران هر دو دولت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امومعلی رحمان و پرزیدنت جمهوری قرقیزستان محترم صدیر ژاپاروف که در دایره سفر دولتی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امومعلی رحمان به شهر بیشکک دایر گردید عملی کرده شد. باعث خوشنودی است که در روبروی جشن بین‌المللی نوروز خط سیر منتظم دوشنبه بیشکک برقرار می‌گردد و امروز ما پرواز را از روی سمت دوشنبه بیشکک انجام خواهیم داد. سپاسگزاریم از پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امومعلی رحمان و حکومت جمهوری تاجیکستان که امکانیت فراهم آوردند برای انجام دادن پروازها از روی سمت دوشنبه بیشکک که این برای گستردن روابط‌های دو کشور جمهوری عزیز تاجیکستان و جمهوری قرقیزستان پیشروی‌ها خواهد کرد. برقرار نمودن پروازهای هوایی بین تاجیکستان و قرقیزستان تصمیم مهم در تحکیم مناسبت‌های دوستانه، اینچنین رابطه‌های اقتصادی و فرهنگی بین تاجیکستان و قرقیزستان میباشد. آن همزمان به رشد ساحه سیاحی دو دولت همسایه مساعدت می‌نماید. جدایم خرسند شدیم امروز به حد کاری نقش شد که دو مملکت با دوستیشون را برقرار کردند و
сол бар мо осонтар шуд омаду рафтам дар зодааму бар ватанамо. Бениҳоят хурсандам, бениҳоят миннатдорам бар президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ва бар президенти ҷумҳурии Қирғизистон. Одамон аз дӯстӣ ёбанд бахт, душманӣ орад ба мардум рӯзи сахт. марҳилаи сифатан нави муносибатҳои гуногунҷанбаи Тоҷикистону Қирғизистон дар заминаи сиёсати бобарору ояндабинонаи сарони ду давлат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва президенти ҷумҳурии Қирғизистон муҳтарам Садир Жапаров. Бо гузашти солҳо инак парвози ҳавопаймо байни ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷумҳурии Қирғизистон аз нав барқарор гардид. Нахустин хатсайри ҳавоӣ аз ҷониби ширкати ҳавопаймоии Somon Air анҷом дода шуд ки дар он 113 мусофир аз шаҳри Душанбе ба шаҳри Бишкек сафар намуданд. аз ин ба баъд ҳафтаи як маротиба мусофирон метавонанд ки рӯзҳои якшанбе аз хатсайри Душанбе Бишкек Душанбе истифода намоянд. ин тадбири муҳим ба густариши робитаҳои гуногунҷанбаи Тоҷикистону Қирғизистон мусоидат намуда, рушди ҳамкориҳо байни мардумони миллати тоҷику қирғиз марҳила ба марҳила таъмин мегардад. тавре интизор меравад минбаъд шуруъ аз 23 март парвозҳо ҳафтаи як маротиба рӯзҳои якшанбе анҷом дода мешавад. вақти парвоз аз шаҳри Душанбе соати 10:30 ва аз шаҳри Бишкек соати 14:20 ба вақти маҳаллӣ мебошад. давомнокии парвоз аз шаҳри Душанбе ба самти шаҳри Бишкек 1 соату 30 дақиқа, дар самти бозгашт 1 соату 20 дақиқаро ташкил медиҳад. бояд гуфт ки ифтитоҳи хатсайри Душанбе Бишкек Душанбе ба рушди муносибатҳои дуҷонибаи ду давлат такуни нав бахшида, ҷиҳати таҳким ва тавсеяи ҳамкории мутақобилан судманд дар бахшҳои фарҳанг, иқтисод, тиҷорат ва сайёҳӣ заминаи мусоид фароҳам меорад. итминон аст ки ояндаи наздик ширкат парвозҳоро дар хатсайри Душанбе Бишкек Душанбе то 2 парвоз дар як ҳафта рӯзҳои чоршанбе ва якшанбе анҷом диҳад. бо мақсади рушду омавияти варзиш, мустаҳкам намудани алоқаи дӯстӣ, тарғиби тарзи ҳаёти солим ба ҷашни байналмилалии Наврӯз дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд то 27 марти соли равон аз рӯи 10 намуди варзиш мусобиқаи байналмилалӣ баргузор мегарданд. муфассал дар гузориши Абдуваҳоби Абдусаттор ва Илёс Бобоҷон. ба муносибати ҷашни ҷаҳонии Наврӯз дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд баргузории мусобиқаҳои байналмилалӣ ба нақша гирифта шудааст ки дар онҳо варзишгарони Тоҷикистон, Ӯзбекистон, Қирғизистон ва дигар кишварҳо аз рӯи 10 намуди варзиш байни ҳам рақобат мекунанд. то ин замон 4 мусобиқаи байналмилалӣ, пойгаи аспдавонӣ, шиноварӣ, камонварӣ ва волейбол дар сатҳи баланд баргузор шуда, ғолибон бо ҷоизаҳои таъсисдодаи Кумитаи тадорукот қадрдонӣ гардиданд. рӯзи 12 март дар ипподроми Суғд мусобиқаи байналмилалии пойга доир гардид ки дар он чобуксаворон бо аспҳои зоти гуногун дар 8 давр рақобат намуданд. дар маросими ифтитоҳи ин чорабинии варзишӣ роҳбарияти вилояти Суғд ва Федератсияи пойга ва бузкашии ҷумҳурии Тоҷикистон иброз доштанд ки рақобат миёни беҳтарин чобуксаворони мамлакат гувоҳи он аст ки барои баргузории мусобиқа шароит ва имконияти зарурӣ фароҳам оварда шудааст ва ҳамзамон ҷиҳати зиёд кардани саршумори асп ва хушксозкунии он тадбирҳои зарурӣ амалӣ карда мешаванд. ҳамаи чобуксаворон талош бар он доштанд ки дар пойгаи байналмилалии аспдавонӣ соҳиби тӯҳфаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон шоҳҷоиза автомобилҳои сабукраф шаванд. давраҳои муайяншуда ҷолибу диданӣ сурат гирифт, аммо дар давраҳои панҷум ва ҳаштум чобуксаворон бо аспҳои зоти тоҷикӣ ва англисӣ маҳорати баланд нишон доданд. ҳамин тавр дар даври панҷуми мусобиқа асп бо номи рекорд соҳибаш Билолҷони Самандар аз ноҳияи Данғараи вилояти Хатлон бо чобуксавор Фирдавс Саломов дар 1 дақиқаю 38 сония масофаи 1400 метрро тай намуда соҳиби шоҳҷоиза гардид. дар даври ҳаштум боша шоҳҷоиза насиби варзишгар Фирдавс Саломов гардид ки бо аспи Усмонҷон Алиев аз шаҳри Хуҷанд бо номи Метеор дар 2 дақиқаю 55 сония масофаи 2400 метрро аввалин шуда тай намуд. ғолибони ин ду давр дар баробари шоҳҷоиза ҳамзамон соҳиби медалу ифтихорнома, ҷом ва тӯҳфаҳои пулию молӣ гардиданд. ба ғолибони дигар даврҳо бошад аз ҷониби мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Суғд ва Федератсияи пойга ва бузкашӣ медалу ифтихорнома ва тӯҳфаҳои пулию молӣ тақдим карда шуд.
барои тамошои ин мусобиқаи байналмилалӣ дар ипподроми суғд зиёда аз 30 000 нафар мухлисону ҳаводорони ин намуди варзиш ҷамъ омада буданд. Красиво приняли, спасибо огромное. Мы уже вот Узбекистан и Таджикистан, уже многие века уже живем бок о бок, очень у нас сильные дружеские отношения. Также вот нас пригласили на этот великолепный праздник Навруз. Мы привезли своих лошадей, вот сегодня проводим тренинги. Также огромную хочу благодарность принести президенту Таджикистана от имени представителей коневодства и конного спорта Узбекистана. Также за такое красивое мероприятие, которое организовали руководству Сагдийской области, мы очень были рады, очень все красиво, интересно все получается. Мы все конники, мы объединяемся, именно нас объединяет конный спорт. Мы также очень рады были, вот видели вот ваши конюшни, вот, лошадей вот, чистокровных, ахалтекинские лошади, ваши тоже. Федерация вот, приезжает к нам, мы очень тесно сотрудничаем по именно линии, по ахалтекинским, по чистокровным лошадям. мусобиқаи байналмилалӣ оид ба шиноварӣ бошад дар шаҳри хуҷанд баргузор шуд. дар маросими ифтитоҳи ин чорабинии варзишӣ таъкид гардид ки сиёсати хиратмандона ва дастгирию пуштибонии пешвои муаззами миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон нисбат ба варзиш ва варзишгарон имконият фароҳам овардааст то варзишгарони мо дар арсаи ҷаҳонӣ мақом ва манзалати хоса касб намоянд. онҳо дар чемпионатҳои сатҳи ҷаҳонию байналмилалӣ бо маҳорати хоса қувваозмоӣ намуда медалу ҷоиза ва унвонҳои баландро соҳиб шудаанд. бо баробари ривожу равнақи намудҳои гуногуни варзиш дар давраи соҳибистиқлолии тоҷикистон ба намуди шиноварӣ низ эътибори хоса зоҳир гардид ки алҳол яке аз намудҳои маъмул ба ҳисоб меравад ва шумораи дӯстдорони он аз ҳисоби ҷавонону наврасон то рафт меафзояд. дар мусобиқаи байналмилалӣ оид ба шиноварӣ ки 3 рӯз идома ёфт 80 нафар варзишгар аз тоҷикистон, узбекистон ва қирғизистон иштирок намуда малакаю маҳорати худро нишон доданд. мусобиқа дар масофаи 50, 100, 200, 400 метр аз рӯи 4 намуди шиноварӣ сурат гирифт. Несколько лет подряд эти соревнования проходят именно в Таджикистане. Мы благодарны народу Таджикистана за такую теплую встречу. Ну и правительству Республики Таджикистан за организацию такого масштабного соревнования. Эти соревнования уже на сегодняшний день являются традиционными. И мы уже очень часто приезжаем и видим, что спорт именно в наших регионах, в Азии имеется в виду, и в частности в Таджикистане развивается очень сильно бурно. من در این مسابقه در نمود طرز آزاد در مسافه 200 متر به گرفتن مقام اول مشرف شدم. منتداری خود را به تشکیل کننده های این چهاربینی ورزشی میرسانم. از استقبال و پذیرایی صمیمی مردم تاجیکستان بسیار خرسندم. آینده میخواهم باز برای اشتراک در چنین مسابقه ها به تاجیکستان تشریف آورم. ба ғолибони ин чорабинии варзишӣ медалу ифтихорнома, ҷом ва тӯҳфаҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Суғд ва Федератсияи миллии шиноварии Тоҷикистон дар фазои тантанавӣ тақдим карда шуд. мусобиқаи байналмилалӣ оид ба камонварӣ ҳам дар сатҳи баланд доир гардид. дар ин мусобиқа 40 нафар варзишгарони ҷумҳуриҳои Тоҷикистон, Узбекистон ва Қирғизистон иштироку маҳоратсанҷӣ карданд. ин чорабинии байналмилалии варзишӣ давоми 3 рӯз идома ёфт ва дар он беҳтарин варзишгарон ширкат намуданд ва дар масофаҳои аз 60 то 70 метр ба таври инфиродӣ ва dastavии омехта ҳам мардон ва ҳам занон маҳорати худро нишон доданд. ёдовар мешавем ки мактаби махсуси варзишӣ оид ба намудҳои камонварӣ дар вилояти Суғд маҳз бо иштироки президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ифтитоҳ гардид ва имрӯз дар он беш аз 100 нафар дастпарварони варзиши камонварӣ ба машқу тамрин машғул ҳастанд. дар иншооти мазкур барои омӯзиши нозикиҳои камонварӣ тамоми шароити зарурӣ фароҳам оварда шудааст ва ба таъкиди масъулон сол ба сол теъдоди дӯстдорони ин намуди варзиш дар мактаб зиёд мегардад. дар мактаб барои тарбияи варзишгарони соҳибтаҷриба устодони соҳибкасб аз қабили қаҳрамони бозиҳои олимпӣ Зебинисо Рустамова кору фаъолият менамоянд. баргузории чунин мусобиқаҳои сатҳи баланди байналмилалӣ ҷиҳати мустаҳкам намудани риштаи дӯстӣ миёни варзишгарон, табодули таҷриба ва шарафёб шудан ба натиҷаҳои баланд заминаи воқеӣ мегузорад. این مسابقه‌های بین‌المللی بین دولت‌های همسرحد هم حاضر زیاد شده ایستاده است در تاجیکستان که این هم برای ورزشکارای ما خوب است چون که در اینجا خودشان رو چخیل آمادگی خود رو در مسابقه‌ها و
қувваи худро месанҷад. Я очень благодарна организационному комитету, который пригласил нас сюда на эти соревнования. Нас вот вчера приняли, разместили, и, в общем, все условия, и условия тренировок, условия соревнований. Эти соревнования, знаете, дают, во-первых, дружбу стран, дружбу народов и, естественно, рост спортсменам. Потому что любое соревнование это является спаррингом. Спарринг это когда спортсмен соревнуется с другим спортсменом, и у него растет результат, потому что он видит соперников воочию. Потому что можно тренироваться дома и никаких результатов не добиваться, потому что соперников, потому что ты к соперникам привыкаешь. А тут новые люди, новые лица и новые соперники. И все равно это дает рост, потому что каждый хочет победить. пас аз натиҷагирӣ аз маҳорати варзишгарон ба беҳтаринҳо ҷом, тӯҳфаҳои арзишманд ва сипосномаҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Соғд супорида шуд. ёдовар мешавем ки то рӯзи 27 март дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Соғд боз 7 мусобиқаи байналмилалии варзишӣ доир мешавад. бинандаҳои азиз, ин буд барномаи иттилоъотии ахбор. хайр саломат бошед.